Inay dab na eh. Dab na. Ano na yun? Ano na ba? Ano ba? Ano? Ana, kasar. Ano na? Dali. Ana na lang. Inyon taga binata. Buwan nato. Dali. Saan kamot na eh. Ano. Tumulagot. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away. Ever since the day that you went away. Sending. Si Kuya good gauyab sila yang classmate kay Silom. na may bakasyon. Silom. Good morning guys. Yeah. So karon guys, nakabanday mo, ga-drive ko. Oh, Good. ga-drive ko karon. Ana magwa. Ga-drive ko karon kay udong may sa usa ka lugar. Kani nga lugar guys. Nani siya mga bulak-bulak. Ang color ni red, blue, black, black. Gusto mo? Black, pink, Black. black. Alright. Karon guys, ato sa may naibet kay sila naibet no kay muuban po siya. Og nay gagawin ni mama si Ate Melissa mo sabay sad. So drive sa ta guys. Padunta sa balilihan. Jarden Necitas, here we go. What's up guys? Tata karon sa balay ni Nanay Bet. Karon guys, it's like mga pila pa kilometers ang biyayon para ano. Hi te. Oh. Saman. Tabi. What's up guys? Pero guys, nata sa minteryo. Nito sa minteryo kaya managkot sa ta. Before ka musod og minteryo, dapat mo say ka og tabi. Tabi. Musod na ta. Tay. Tulo ra pod nay. Ani nay, Ana boss mo. Binay. Hi, Tinining. Manami ha. Guys, manami sa Ontario. Balik to ba sa road trip? But you gotta be there for me too. Pasahero no. Balay ni Kayalan. Ay, binungan ka na eh. Ay, ito na rin. Chicks eh. Karoon, ito na rin. anang taytayan ra yad. Anang taytayan ra hadlok. Batuan tagi. Karoon guys, maliko tani. Paliko tayo. Turn right. Okay. Nata sa Butuan guys. So guys, nakaroon sa ka-bridge sa Hanopol. Ebli na may tara.
ang kuhan daw, guys, yung sinanay. Dire sa Bohol. So guys, mo to sa guys, yung bridge na nag-connect sa Batuan o ano po. Saka sa kanito sa kanito. Just arrived at Jarden Necitas. Harapita. Pasulod na ta guys. Kani siya guys, 4 kilometers away from the center of Pilar. Ano siya guys? Oh. Glowing garden. Pasulod na ta ni. Uy, sits na ng tanan dyan yung Nay si Aaron na tayo. Nay, pintaw nga puti, ma'am. Ay, sir. Okay, salamat. Ma'am daw, ma'am. Buhang. Muna dagway sa excited oh. Excited eh kayo. Muna matugod para daw pag Sea of Clouds. Pa, bubalik tani phone pa. Ano nangyari guys? Init kayo siya dire guys. One, two, three. 1, 2, 3. Okay. Hi, Charmaine. Hi, guys. Hi, guys. Today we're here at the Jarden Necitas. yeah, something like that. And it's It's amazing. It's wonderful. It's breathtaking. It's the overview. So guys, tanaw tani yung sina dire. Kani siya guys. Made from plastic di siya. Nice styrofoam na. Then na si light bulb. LED Murag light. siya plastic. Color yellow, magenta, pink, yellow, blue. Hinay dab na eh. Dab na yun. Ano na yun? Ano na ba? Ano ba? Ano? Ana, kasar. Ano na? Ano? Dali. Ana na lang. Inyon tayo binata. Buwa nga to. Dali. Ang kamot na eh. Ano? Kamong lagot? Anay. Anak ni Duterte ba? Duterte na, ano na, sumbag. Gang lingkod. Yun ay dab. Dab mo. Dab. Ano na? Saka ni. Yan na, dab. Agi binuangan. Di lagi na, view lagi na. Oh na, view kayo. Oh, dab. Bibiray. Yung dab si nanay. Oh, sige. Three. Puro mag-isamawan ni. Ma, dab. May ko rin. Wag, dab. Hey, May. 1, 2, 3. Dab. 1, Ikaw po ba? Dab mo. Dab ba? Dab. One, 1, 2, 3, go. Okay. Flowers
me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Musiga na siya gabi guys. Yung mga ano, electrical tape. Yung mga LED lights. Dili natural. Init at bebe. Init. Salamat. Tapos view dire gabi kay makita na ang siga sa paano na suga na. Balik ka. Balik sa sunod na. Balik ka. Yun ang kuan makita gid tanan mo to no. Kapoy kanay. Ibig. Kita. Hindi ilan. Kapoy kanay wa. Pakagoy. Few inches later. What's up guys? Natakaroon sa kita na dam guys. Moy kinadakaang dam sa Bohol. Mga dam guys. Nawa guys. Nawa. Tanawa. Wait for it. Oh! Oh yeah. All right. You know. Ma'am, suda to de. Pwede naman na to. May bayad. Parking fee naman. Parking fee. Sige. Natakaroon sa ibabaw sa dam. As you can see, init kayo. Init kayo siya. Tanawa. Ooh. Ooh, damn. Tanawa. Kaya siya gikan isa sa highlands sa Pilar. Then flow dire. Oh. Nawaha. Muna yung view na karon. Ooh. Ikaw na. Ala takaron kuya. Kuya, takaron. Balik na sa sasakyanan kaya init. Ngano man. Kaya maniud to na ta. Waha madamaniod to. Sa kananan. Lagi. House life. Good. Pira gid. Hi, Nay. Ngano man ba kanisa ka, Nay? Nautas na to. Init. Oh. Gusta man, ti Maymay. Gusta man. Okay lang, inita ay dito sa taas. Ay, Nice kayo ang view. Dahag ko kayo ang turista. Ha? Dahag turista. Asa? Karon. Dire. Oo, daghan. Ang daghan ang kuan diri so kaladang na Jarden Necitas no. Kaya mga apit mga dali. to. Hi, gang. Yawi ate. Hi, gang. Charmin. Nano oh. Ning on ba to? Wala yawi. Hi, gang. Musta, gang? Mo on ba to? Wala Musta. Dara guys, ikan mo yan eh. Ano man? Amiga ni kay Smith na niya. Si Marian. Pangkot ni Marlene to. Bruh. 2 hours later. Muna may paniod to. Padura pag binara sa Tagbilaran. Few inches later. Guys, natakaroon sa dairy box. Dairy box. Ni Kabaw. Hayat kayong sungay. Ayun, palitag koan. Chocobaw. Chocobaw. Para ka makanan?
Eh. Chocobo. Nagamay ra na. Kanita na. Gamay dako tong sa una no. Kanina ka na. Kanang Gamay na siya nga kwan. ingani nga Kanang baligya size dito pa. sa chop. Dako ani. Ingani nga size no. Pastillas. Banana chips. And fish cracker. Dried mango. Anay kuan. Kanang Kilios. saging nga. Saging chips. Dahil piyaya o piyaya. So ba uwi mo palit ko na limo tanan. Choco bao. Choco bao. Frozen. Model lang. With fish crackers. Yeah. Fish crackers. Choco bao. How is it gani? It is it. Kami. Ito siya guys sa Dairy Milk. Dito sa Carmen. Mudong mo yung Carmen. Yung iuhaw mo, just visit. Dili siya paid advertisement ha. Diba guys, na-view ko sa kanal. Inspired by Tron. Illegal combatant on the grid. Illegal combatant on the grid. Woohoo! Yeah. Asar nung cottage sila. Sarap sila eh. Ih, saan to? Ay, dara. Ay, nay. Dali rin, lambay rin. Lambay. Uli, ibinlan ka rin, lambay. Hapit yan, kalimut. Wow, maligo na eh. Ay, Oo, maligo. kinatugnawan. Ta, maligo to na. Di ka?